thaw rekor une Rangialehkai kane ke klub kumu Rangialehkai football ubala her tatam. Ukasu yoshi Rangialehkai football ubana kari Japan lani Japanese professional footballer. Ubah haduk menta udang long aktif hakakam Yelekai kum Rangialehkai football. Lakai haka arpendotrik penai Februari jong snam wekendai nrupunyau. Kabamut haduk menta usnam arjar arpusan lar Kenya kerta jung uladon kumbasan prasnam kerta. Ukasuishi Yelekai kumu forward naka klub Atletico Suzuka. Ke klub Yelekai naka neka league ke Japan Football League. Hangni pila bantpek menta ya ki klub ki ba Yelekai naru usnam wekendai prabual. Hadu menta usnam arjar arpusan.